nitawa Florence Mwangangi na ni speaker wa mbunge ya Masaku kuma mwaka wa 2017 ukitwa thela na we wa speaker ulonengetwe nthini wa katiba nikana withie no twakwatiania ni kuhakikisha kana kusisia bethe be mugo thini wa mbunge nicho we wa speaker ila trademark comment yake order members order nikenda withie painetha kinene nikana debate yende majibuana na usuwe we wambe ulongi debate ya thela speaker we wake naguo ni wa ukunithia kura nikenda withie kila ma debate ti ma MCA ni masiaji kanaje na speaker yuke la imakulia alame kwitikila na chuna as many as of the opinion say aye maiko na kura as many as of the contrary opinion say nay maiko na kura na thini wa kiu speaker nde kura thini wa owala ni wa katiba speaker we wake nundu ailite either kunithia kura lo kunithia sendetha na kura na yake thini wa mbunge we wa mbunge kana thukumi wa mbunge weta we kuisila motions ila sita wa motion kana either no petition kana kindu kita wa statement speaker ndetikilitwe kuete statement isunundu ti mheshimiwa kana TMCA wa ku debate ailite kuka kukito supervise a debate kwa u ethano thukumi wa speaker kokobika ila na nengiwe kibela cha mbunge ya Masaku ndinansika ngiaseka na mwianu ndongoi sinanga uthukuma nangianisi andu ma Kenya onange sotuika ningo kulwa kana muthenyo mwendo alailo kunithia kura paivando methia kana na leo kunithia ndwethi wote mbunge ya leo thukuma paivando na itha nde mbunge ikaleo thukuma na mbunge akunde okitiwe paivando mbunge akwa yao kitwa yithitwe yi ithukumite na order kwa uwe siwe witha wa speaker aya do know ukwatanite uyanawe wa MCA witha we wa kubitukithia miao na no uo oyola wa ma MP ko ya iulu na we wa ku approve kana kwitikila maendeleo alama yetu ni executive ya serikali sia mutiuuko yitha itongoi we governor nundu serikali sia mutiuuko sina moko oeli kwoko kukwambe ni kula kwa mbunge na kwoko kwa keli ni kwa ofisi wa ngavana kwa mbunge yete awe mawalanio ma maendeleo kuma ofisi ni wa ngavana ni yoke yika ingi debate ulilikane speaker yekite hata aiende sie debate kana imasisia aimanenga mianya imathukanisia na ende ayuko makonithia kura ngavana mina wete maendeleo alokwenda kwika aisi okaingi ayete budget kila mwaka ayete kwizila minister ni wake na minister wa finance bindani ye Masaku na kaini mwito minister meta wa county executive committee member lakini mundu mwingi Masaku aelewa wata minister ma minister ni ma serikali lanene lakini yuni kana tueleana temeto ma minister ayete budget kalaka mubuko moka ama kuite ketha mathango thini proposals ya governor aitie malama huya mwambe tukithisie ni kana imathukume nienda mbesa ithi mumbetekelie besa ila sumite kuya serikali ila nene kwa uma yuka ingi mai debate mai kuna kura yuma MCA we awo pa budget ni kume approve na mami na ku approve sindu ila ingi sionthe kana ukuli ola governor wetete sionthe ikuwa wikatwa wa governor nikenda akathukumithie kana a execute nundu ofisi wake niwe uma cia mbesa cia county nthini wa kinandu cha county kwisila kuokone kwa deputy wa governor ula niwe minister wa finance niwe wisai kana weta wa accounting officer wa nation wa county treasury county treasury ni account ya county kwa u accounting officer niwe wenda akaumia mbesa na yuka indi kuwa ya department kana ministry sia serikali ya county pala be ministry ya kibu pala be ministry ya malelo be ministry ya sivitali ya uimi ya youth ya kisomo cha polytechnic na ECD kwa huyu ajia sia kukumbesani otondo serikali la nene jikawa you ama national assembly ma MP maminoko na mabitukithia budget ondo itwawa inge kwa office of the president kwizila kinando ni cha serikali ya Kenya kila kitawa national treasury ke yubi ndani ye minister ni ukuyatane na ke iso kajia ya ministries ya Kenya ila besia malelo manene national highways nobobe kura nobobe kera iso kajia ya defense aya ya education mwisi education ya primary secondary na university ye
bua serikali la nene aizo kaya ya national youth nundu no mwisibe youth programs ministries on this ya serikali la nene kwa kubi ajia ya kwa huo ndu kuyo lukuthukumawa no gwo kuithio kuthukumawa na nthini wa serikali la nene be speaker eta wa Muturi na ithanu uthukumi wa serikali sunene ni asia mwe ene nthi ma Kenya manya igwa Muturi ai blamewa kwa kufaili kwa kuthukuma kwa serikali la nene Muturi ta speaker wa kaunti oila yuni speaker wa kaunti Muturi ta kwa kubi we yake na keni wete order thini wa National Assembly na kukunithia kura na amino kunithia we wake ni wathela Uolongi utii ya waindi executive ilani ofisi ya president ni kanaendi athukumithi natoka kuona utie wa governor nikeenda indi athukumithi nike andu ingi momle kaunti assembly wa utongo ya Masaku na maendeeo mekwatane Masaku na veo kaunti assembly sisi ungwa speaker Muwandu Florence ndonya kwa sia no siasa ukwewa ikindu kingi no siasa nundu yu onamwe no siasa twaze kwa kuma kwa latu binga na imwe kivilani nundu amwe mu ni ma MP na mema MP me serikali ni ila ya national government na nime kalandhi ni wa national parliament na MP ena mwanya wa kutoa motion oundu MCA ena mwanya wa kuete motion thini wa mbunge na nikeenda withie maundu ni mathukumwa na ngisi okuba kwa mbunge yitu ma MCA maitete motion mbinge se utethia mwene nthi natika vitu kithia meao mbinge ya utethia mwene nthi lakini implementation nundu ethani kwa mfano ni mabitu kithia mwiau kwazia soko ya Masaku yena kekona soko ila inge ni thambwe statement itinda yetwe ba na moka ma debate resolution eitumwa baya kwa governor nundu governor ni wewe na ministry ya uthesia ku no wewe alama inspectorate alama thamba cia sokoni na thukumi ma governor mayasia athukumi maku mayu thukuma nesa sisi amathukumi yu serikali ya nene MP ena mwanya wa utoa motion thini wa national government na kia chasia kana thini wa thukumi wa national government kuithukumitwe nesa ni kuthukumwe na kwa kweli tuobu ni tuizikana kuyo mobaluku maingi pyo thini wa serikali la nene titu wa Kenya ino na tio tisi na kuyo scandals mbingi otuigwite sia mbesa ika NYS tukatwika itu iweta ni mbingi na MP ni wo moko nite kura akabetu kithia budget isu kwa huyo MP yoyo ukukita na chasi akana mbesa isu selite itha itumikite nesa basi ya Masaku na kailite itho watu aite motion serikali lina nene akayo ukulia hii na sio mbesa sia Kenya si kitu hata tino ni maubo ma damu kewa ke mwarele mara lini damu obesa ikuolanwa President Uhuru ibinda ingi wila kwa sia kana kila muthenya Kenya ni keye kwa sia 2 billion kwisila corruption na wima na kana mbesa ilu no ila ivoti itwe ni serikali la nene national no sisi saa kwa wa counties yom MP na ke kwa sia wa siasa kaneo MP wena ge ni motion siba utwaite kuya nikenda kindu chukisiwe nikenda kuungamwe corruption isunu ngwatia kwa huyu mundu no wailite kukila ine no kethia ndeo mislead kana ndeo kwa isia mwene nzia we wa speaker ni mwaini ni waletwe nesa thini wa katiba na miawelengi ya utongo esia mbunge akilendo nyoko sekana tu ya sekana akamba tu ya umania nondo no ibinda siasa na kubwanu na tuyisisia ithi niguo tuyani ku kisiasa lakini tusisie na kungeisio ila ingibwana ata wasisa central nukuona beamwe makusitie makasia mengalikoni ya deputy president Ruto na alange na momengalikoni ya president Uhuru mwangwatia mwaniko wa kisiasa huo central nesuti ilembeta nena ya Kenya nelembeta ya siasa kali twasioka kuya Luyaland na mono maanikite nundu beamwe makusitie makathia azimio beangi meku One Kenya Alliance na beangi ona meongalikoni ya Kenya Kwanza ilani ya deputy president kuanika kwa kisiasa ni kawaida
lakini kila twaili tosisia na muno yungisioka upandeni wa ukamba nikanani tu kwenda kwitungiania nikana wise kwithia kura situ na muno niwaweta kibila kiki nene cha president nikenda withia kura situ nisialika vandu vamwe bala batonyo tutethia nundu ila tukuania kura ithi yemini kana baya iulu titiwa titena kindu namba ya mukamba no yithitwe itena kindu o kwevinda ukesa kwithia ethanu utongo ikwatwa seta central kana athoni amwe itu muno methitwe utongo ini vinda ni masamito utongo na makona evinda kwevinda maikwata maendeleo na itu yambo kwata yuko uti ya iliteti kila itwa nikaneta mundu manikanite twambo sio kanikana tizana tonyo kwata hii o kindu kuma serikali ni yanene na andu makuwa wakwa nondu makwatanite nyeni ni dilete muno kwa kube namba yita ya mumeru na mumeru timba inene namba ile ngi dilete na yoko kube ni mbaita ya mukisi nondu kwa vindani ninye munini wa county assembly yani munini wa munene wa county assembly on the Kenya na speakers on the county assembly Kenya na nini likani tena ambaye kipathukanio thino wa kibila chutu ithukumana na ningi kibila chuna omanyubi ngi meti okura niendeto Kenya round yukilachi kawandi ni wa mbai swili nethana weta metha na umwe wiyulu muno anthini wa MP makisi metha na caucus oilani sinitona either ithitu tena yo na caucus ino yo ona development kana budget yesa ukoseubwa ona metha maendeeo kuya national treasury na mambio kunanga hodiku nikenda masukumie mbesa ilike malelo niko na tu ne no mundi area la yena biggest kana network ya malelo yekisi na nundu ngwatanio wasioka ingi ameru nimo kama kiaywa na muno kisiasa na makazi akana either to ne wa appointment in this particular position either take back that particular presidency nungwatia na mainewa kwa ila twanika ithi ona tuya ingi tuendeea na kunywa muuluo na tuendeea na kuthena na tuchasia maendeleo utumani wa kwando mwezi ukamba na ilembeta ukamba ni kana pethe na ngwatanio kwate iwa mwene nthi mukamba ni kana tonyotethio na etha beria sina thina etha beria yucha mwingi pyu ni area ya ukamba na nye mwena bite kuyani ukamba na nzia iwe kuo na kukomo ukwe wo nyengo metu miaka mingi wanani wakwa na kukuna ivalua kundu kwita wa majimbo kana kuya kwita wa kamuthanga settlement scheme tema the mutu na liweta wangu za kutu ulani nyonyi wenda umanda yake kowe kuya unguwa ye atulusini uke kuya ni sia kamutu nundu ikanini kaikomana ndu wengi mano kauwa mboka separate uchozu ono munthe wekwa na kuthina matamba la kanoki atu tenacho na indi alameta wa malulu tabandu baitu weta wakamuthanga kwa malulu na wona kundu kwi malulu ono munthe kwa kumwa kwi malulu ne kuocha kwa kubimba ya mukamba tuinocha mwingi na tika umocha ni uswata twaendeea kwitha tuanikite na tuikuna na ithi kwa ithi tukwatane nundu mumaitha witu ula tukwenda sinda tukwate mali na tuikwata utongo ithini ya Masaku eba yanza ndeba katikati witu tuweke uthuthuana ithiene kwa ene niki utia ya waku wa speaker holi kesiasa no utanga sibiti kibela cha gavana bino wa kaunti namba 16 nitia nundu baby ndo yonthe mundu ni weana kana kasi aweka kungaka kaunga magakaika kasemba katwika mundu muima akatwana akesa uko bikio use akesa uko di kwa covid progress ya ki life better very development na yu nini bikite kiwango ndonya kwitha ni gavana wa kaunti ya Masaku na muno ngisi oko itina ngisisia uthukumila wako withitwe wivo experience wela ni nayo nithitwe ni wakili miaka 31 kuinambe na nini thitwe ni kalile ivila au sio tongo inthini wa serikali la nene na muno ngiweta kibila kicha kunyuvwa na kuandika majaji na kumabuta ala metha na mikanilie nundu mundu no mundu na indi athukumia langi kuvika magistrate na athukumia onthe ma court na nthini wakiu nini anite kana ila yetawo progressive o wende tombola we anite na ukeza kwithia ninonetwo mundu ala ndonya kwika yu ila ni nthitwe ni bambunge gatethia mundu wa Masaku nundu etha imawalanio ninetha na weta maeta we onthe mesani ya mbunge nikenda ma MCA ma debate na bayo ndo ma debate ndezi kila meweta
na ma MCA amumite kila kona ya Masaku na ayete thina wa kibauni MCA wa kuya ndithini ayete wa muthesi ayete wa maboko ayete MCA wa Muthwani ayete MC wa Kalama ayete MC wa Masaku ayete MC wa Kimwaka wa Munyo ayete MCA wa Cheleni ayete MCA wa Kangundo Kathiani ayete bumesani ma debate thina cio thesi account ya Masaku na maundu ala mailite kwikwa nikenda mwene nthi atetheke nini mamanyite na indi imia onayo ya kutonyethya uthukumi nini manyite nundu nithitwe ni laini ni wa devolution kana serikali cia mutiuuko na jitwinde ni obo wa serikali ya mutiuuko no tongo yula munene nthini wa serikali cia mutiuuko ni kivila cha ngavana kuuni cha ilite ikalilo ni mundu wina umanyi yo mwene nthi ibitukithia katiba 2010 eke devolution sila siata ni chao kila wenda nikenda achieve na ngia ene nthi na munoma Masaku devolution niyo ila muthinzi munene pyu katiba kalati nako yanengie mwene nthi wa Kenya nundu ni monie kana utongo idu kuma kuya ilobi ukabikia mwene nthi kumbesa ikuma bwikabika ku ni matata witina nilayeta wa Latif ila local transfer fund under the local government ila cia bwitina kana municipalities lakini ni cia emie ila andu ma Kenya manokie masia nundu mwezi ona mea mayetha amena vinya mwingi na makansala mayetha na vinya masia kaite za serikali cia mutiuuko sina vinya na tijinenga wiyati wa mbesa unyuvani wa wendesia maundu mo nikenda Masaku yo kayomba na yetha na maendeleo na kitwita we makuweni Nyeri twathiku ya coast na momeka maendeleo mo Kenya yonthe ni ko develop na kwa kweli devolution vale vikite ni thukumite no monete kivathukanyo lakini kivathukanyo kiyanite wasizia mbesa ila siuka ku serikali ni cia mutiuuko nicho noonete ngasia nundu we nini wene ne vindane ji ni musie ni miao kuthukuma mwene nthi wa Masaku ngithukumithia mbesa ciake ekanuke bawe ndi mone ndia ya wea nikenda withie mwene nthi wa Masaku ni wathukumwa na ngiete utanu nundu andu ma Masaku ne ti happy ndisende twezu ti atanu nundu wa mathina kwina stress mbingi pyu thina ni mwingi na methina mbeza sithete ba oila cio cia court kwa unye wito wakwa ni kukanikana kila ndululu ya mwene nthi umite ta court itumike kumuthukuma na nyengi akikisia andu ma Masaku itina wa miezi 3 ile nenga we andu manyuvwa itina wa miezi 3 andu ma Masaku nimekwambia kuona dalili ya maendeleo na maendeleo maguo kama kitaunena na indu yithia mathayu mandu ma Masaku ni mavinduka na muno kumanthia mayuthi mawia alama anangikite muno na twale au sisi ave generation ndi kwazia muno anake ni manangikite nundu wa utanyuka sindu hizi itawa miraa na mikuka na unywa ila 4th generation nundu wa kwithai ni kwa iwani mawia mwane ya mukatesi ethiva na ithito isokoni ndipo kuikwanangikia mwana wakamuka be factory wende to thukuma obu sokoni isu nundu no twike ma factory nikanoke thia itha ibandu be makandamia itwekia factory cia makandamia ni twekia ma avocado ni twekia maembe muthanga witu museo na nyeni ukani acia kindu cha mbe twambo mantha kibu ekatu ithe na kibu kianite na kibu chue kiutune ngosungio tuimarishe wimi wa maliu na waindo na tisi okaenge tisi oke tisi obye malelu na tisi okatisi obo wa soko tukilie soko yuta masi soko ya masi mbunge ni ya vitu kithie soko ya masi yetu kithie municipality pamwe na soko ya matu na soko ingi nene na ondo cia vitu kithie municipality no we World Bank yeta mbesa tondu inaitiwe Kangundo Tala pa Masaku na Mavoko kwa utu keti expand urbanization na bu urbanization no bomo ke industrialization na siongeletwe nikana wise kwithia anake na yetu ana una mwaitu ni makwata mawia wow naindi nezi na maundu maingi muno magunene maingi maithelela bayu maithelela ba na tuyokilia kisomo nundu ningwenda ona university siongeletwe nthini wa kaunti ya Masaku nini zusuiwe wa national government lakini kila kitumi kinene ni manyite ila nguthukuma silikali cia mbunge cionthe cia mutiuuko Kenya tani deputy vice chair ni kanave collaboration ya ilite kwitha kati wa national government na county government na development partners nikenda tukwate utethio withie thani ta university national government ya tutethia twasovia university nenda tusisio kitheko giki vacha cha katumani kitethia mwene nthi kwanzia ya mukamba tukakasi university nene pauye
ikwe obo wa agriculture ite ko research ila twaina na agriculture nundu i devolved function kana niwe wa serikali ya mutiuuko teya ilia wimi ndini wa county yitu na teya kwata mali tandwa Masaku na teya minocha kwanza mwaka ilengi na ilo example utumia na nongelekanya dinaza kutona na mheshimiwa Florence ni ndana hapa tikiti ya chama chao pe options mbinge utakwatite lakini muno ila yivo wamina yumwamina ikamusujo ndwitha utonyo thi party ningi kwa nondu imya ondo ipiana kwa ubu ni bobo ka option ilenge ya independent candidate twaeleanwa after nominations ya political parties ya close wa na mimi matuko 22nd ya April mami naika nominations na disputes on this ya minorities resolve after 22nd of April ulote bwatemu yani akamanya kana nuku independent kana ende nuku kita kwamba kwetela ingetuke inge 2027 inondo wasemi yele na bitu ini mbunge yenda mwami na muchujo paipandu vangi paipangi the independent na beka binda kanini nongetha mundu amanondo kwibanga kwa wenda kwibithana mama sauka na wende tenginyele beni ekele beni na ngiboya mwai nundu ni woni kila ona kuyisilia ila inayo wiki ito no mwini tuikiani beba mutheu na etha ena kitumi cha ukonenga woni muna ninguboya ni kana wise kwithia mwai etha ni 11 na bika na tiko biko 11 nuko bika kibila ni cha ngavana nundu ningona be pata wo utethia mundu wa Masaku na wako mwianizia ndoto yake ila yekiwe kwisila katiba ni 2010 na serikali ya mutiuuko maendeleo methe mavo maguo yokole yangu ya twemina nikiandu mama Masaku mase ni mheshimiwa Florence Mwangangi masia unu de Imwe ni mwana wa kusia wako yana na kuwewa na kutoa na yakeli mwekalile wako no mawisi andu ingi mama Masaku ndia isaitha nina ndono na ningutungia ngai mupea nundu utongoi wa ngavana ukwana ukwendo ulungalu na uisio komanyekana uketha we mwene utetungia niite kimundu na utongoi wandu na undu utonya utetongoi we mwene ndutongoi andu katonya na indi kingi oumanyi wa uya ula waile teitha uithukumwa angio ndetu kwitio kivila bayumwe wisi uya wa serikali cia mutiuuko takwa ni kwa siunde na wia nundu aingi methito me serikali ile yanene na serikali ya mutiuuko yu ti ila ya kansala ibindani ya pe tofauti nene pyo nundu na hiyo kwa serikali ni isusi ya kansala ni wakili wa municipal council ya Masaku miaka mingi na nundu maundu ala maendeeo abuni ni thandonyo mama na si tofauti kabisa ndo azaka na ibinda yu wa emea utuika ngavana it is very different kwa kila ndo nyako asia ndia ala mevo umanyi wa serikali ya mutiuuko ninya ni naguo kwa sisi yake ni tu katika sisi ya miao hivi tukithwa tekaungamithia ngakunithia kura miao ekoka mawala nyuma maendeleo ngaungamia tukakunithia kura tukasioka tukaetwe budget ngaungamia tukakunithia kura kwa kuvi mawiyala mailo thukumwa ne budget ni sisi na indi kingi ni kuthukuma na ma MCA nundu nono nginyomane nao wiendesia county government yata uithukuma na ma MCA kitumi nundu niwe na cia maeta mapata bubu namo ukoko kathukuma kila ward ukeanisia mapata ma mwene nthi ona ndu isaitha wina thina na MCA onomwe na ndu isaitha wina thina na mwene nthi au unyuvite na ata unyuvite wailite kumuthukuma na nijongo asia tuvetange siasa nthini wa kivila cha gavana aile the manager wa kampuni no nene nyita wa Masaku na kampuni nene ya Masaku shareholder ni mwene nthi wa Masaku uloko na akura Masaku na nibu ngikulia andu mama Masaku ithio nthe twikale tukwatanite Masaku ni cosmopolitan na Masaku ina mbaisi onthe ina andu kuma central ina andu kuma kila vandu na matuiye na ma university ko ona kisi na ingi mbaluya ni mbinge andu jalua ni mbinge na kwa ithi nundu twakitwe twiva kubi na ilobi na kwitha twiva kubi na ilobi ta Masaku ni advantage nene ni mweti tonyo tumia tino tongo wailu wa kwa governor titonyo tumia advantage ya tiba kubina Nairobi na kwete maendeleo ngali kweno kwa uti tonyo kiute likanite ombaisi onthe ila siba Masaku tukwatanite Imwe na kuthukuma Imwe kwa umasia ni Mwangangi Florence nundu ni wisio wia na ningi ni mama mutuika nionesa nthini wa mwikalile wake
na ni mama umukite mwiai na ni mama ukwithia bakuthukuma mwene nthi wa Masaku ena ndaia na ena kikio kwa mwiai lakini ti kwa mundu. Nundu wendeesya mundu ukafaili lakini wendeesya mwiai uka succeed no itethia mundu wa mwiai ula umbitwe ni chumbe cha mwiai.